Kublai pi baro ni priang sabhai pi shaki khubor jongka Jowai Diocese Media. Mentagasngi ni nyalami pi shaka shnong yongkalo kashnong jong i Bishop Ferdinand Khar bala shajid banlong Bishop Patmai jongka Jowai Diocese. Ngi sekmen ba mentagasngi ngi yo ban Grand Markmat bari para trai jong i Bishop Ferdinand Khar Ima Amos Dekhar ibadai roi XMDC juga ni katain. Do mentang sengap yaga ai kebai don ban ong nakaliang juga yeng kasem jongki. Blesibon fadar ya pi bat ya katim jongki nakaliang jong media ba pilap por ban sini yeng jungi. Ya kendiat ni kwa ban yatho ya pi nakaliang yeng kasem jungi. Bat kamtan nakaliang jongi. Bishop Balajet Father Ferdinand. Father Ferdinand ilong man banongkong jengi nake bat ngidon si pengut si para tingidon bok ba imei pa idang don bat ngimenta idon apa deng kemet kepoh kaphat kebakoy bakia te hajingi de bat kene ke jing sajit jeng iba jengi Bishop Balajit Father Ferdinand nongkong i ango ya blay try kenra balai ibit bat saindor Banjir ii ban longkum unong sarai jong ka Jowai Diocese. Pan isngeungu ro yaw pa bakoy na Vatican. Iki bahalor jong hari India inan show. Pat kiwe ki bahalor jong hari India. Kibala ibit banjir iba jong ikum unong sarai jong ka Jowai Diocese. Bat ni airo kajing sengongo ya ke sarkar Meghalaya hamtam hajing alam jong chief minister beron berom jengi Konrad K Sangma bat ya ke tim jong i balaya rap yang i hakibon ba ki kam hakajing idai kajing pen kre ya kajing pen ketang ya iba hakasitarik ya airo kajing kuble sengongo ya ka resign tia jengi hamtam iki pa irungai jong ka Jowai Diocese ibala bu ya kijing duai bon senem umta kalaban orlong kane kakam ha iba jengi tenagaliang jengi penpau ya kijus ngongo ro ya kiwe iparalok bat kiriu sorkar ro ibala Kristian yang i hakani kakam nagabenta kajing kentang yai. Kumta ngikirman skam bau beli terakan rat undon bat ni kat bang nang penkre ya kene ka sngi bat kamtong. Ai bau beli terakan rat unang ialam lenti yang ni bakata kasmi kan long ka bajok. Beli sibo. Abaya keren bat irang ba palang ibabu Fabian Pawa ilapan pau ya kejingkemen jengir pai dengan kapalang snow. Kublai Shibon yapi ki media jong ka Jowai Diocese ngashim ya kane kalat hakakateng jong komiti balang kamarya lampun klempop tunrai yong kalo nangkong ngap pa gisengo pa chingero yaw blai nong bo nong thau ya ka long ringyeng man ringyeng jongi nado usnam chia ja khandai spa saupun reu kasnong yong kalo kalapdeng ya ka chingai Kristen Katolik ya kecingai Kristen lapdiang nengkong daki kat arngut rengkat imei Bishop Balajet jongi kisah kibami na kecingai Kristen Katolik dei ine Bishop Balajet jongi balasya penggentang lengdo nengkong na kabalang senong jongi ngidon arngut kilengdo rengut sister arngut kidikon kiban sya penggentang ha ubnai no pra khnyo torik aja arhulai bat ngidon laingut ki brother hakakateng jong komiti balang nga kitbok kitwiang yaw Bishop Baljet jongi ba unong serai jong ka Diocese Jowai Kublai Shibon Baya keren bat irang ba shnong ma Emil Pawa ilapan pau ya kejingkemen ba ngilayo ya Bishop na kashnong jongki gini ke chnong thau i nado wa chong chnong i wa he te da jit ki ya gani balang
kamjuk lah dayoi kamong kita wa pai ini murkom naduk ki rembak balang ki sekretari balang bat ki rembak balang per bat harta ki siu i kamong dasna tho gi bagi pa terpelai gi skor gi kon ngikti bat hele dayoi ai padari sistar bat hagini gi benai gi si dayoi bichop tasau hadok kat nu sangu sang kemenia kita wa ki jung trestem oda jet oblai aki dayoi lai ke nam buram ya gani ke chnong thau bat kham tam ya ke kur mut khar la oblai kur phu kur do ya o hinang i chai bat kamjo ke chnong thau i unang ku nang roi chakmat te liang ngai doi te kule sibon